Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu hadaningani mbishironi khairu maana nikaundo mlio harumaze sanatsa za dunia. Watukufu tsimimba vanu nwadese mada mbili kawa mbungu nifanya 25 minuti bahi au 20 minuti. Ya mada ya mwado ngamjonji abavi haruma zila husda upeu ikawa na damu gonuo mahususu video tena riziwa nao za wanashahatu kaungwa wanao wajimanao alafu ngarenga rejijibilia revuriza mweze rezo izo pia ngazinja mweze husuda maana gejo mkini shambuga na ruhumbi na mwanyanya haungono kana katsibe hai video ino gejo humpasheo gejo humenya alafu ngarifanyao makusudi haku haruma video za namna ino za ujiranga nyawasi za ujime nyawasi ngamjonji ambavi haruma yala masuala ikawa nuwa ya bao mbavi haruma yinsi ukaya mrufulani hedi hala parsomala haulo hafu mashaka menji sekurite hamezo suza mbavanu husu sekurite ukaya ngari tabi hao kangari isi ukaya yensi rake jarenge wa mkatu hisu kanga wa sekurite tsaila bengwa ngwedombio wafanyeze tartibu wakaye sekurite sha ala kuli hali ngewajibu rizidishe mirongozi hamada yenu rionokana beseye wakapano hufayo yonugo yambali wakana Qur'ani sura mbia kana wajaat sakaratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid ikaya sakaratul maut jili amru rukadolaho yabo hini manu mrajon riha ikai jili amru ladima gejo hunda mru yabo sha nam madama mtukufu Musa Thumani sha ilaukaya wanruabe iliri jisekrize mbavi zikihaushashe yo muhimu wenge ngamonokana harumwe made abili ngamjo nesabavi zifikira zangu kibara mkomori amadeli kao suja manu ritsanga mirungo za madayinu baada hapo ni ziyeye direct sha watukufu tsikandano nesokana kabla nejaunesa upado heze video rizwanao batatsikati partage video yo yabo mwono sha vanu ikaramba husda yunuge jau haruhombi Mtume sallallahu alaihi wasallama harambi yokaya iyakum wal hasad nardo tawa rungweza husuda rohombi fa innal hasada hokaya husuda inu karjamba rohombi yakulul hasanat ngelawe zenjema za mwanadamu ikalonga na rohombi na mwanyanyu ngutabi honi mwanyanyu kana zenjema lonizo zino zirugo lonizo zino kansoka tsindikiwa basi husuda ila ngelawe zenjema zao kama taakulu naru alhataba hamade heli umro kawo hulazankuni ya mwanadamu ngawa muhasara rabbi waritawe odokana husuda hodore mamanya husuda hodokana rohombi na mwanyanya mtu haukaikambo ngawe niyo yabo zenjema zaho ngasongoli wapia wabango swali wabango tozaka wabango rongozo wanunru shaze rongozi lazo ntipia kama taakulu naru alhataba gizo hamada bo umru ulaweze kuni na bala habango swali na bala habango fungo tsumu na bala habango finjao ani yeruhombi ila wewe hatio ho ifubani hao ikau kusudia moyanyu hona rongo ujuru kana zenjema za hunga tsongoliwa hama mro ulawonkuni yade bana Mtume arambiwa kaya iyakumul hasad na mtawe rogoza udokana husda udokana udore mamru husuda udokana rohombi afikiru kana mro ngujelewa namna hiyo au kama ni watukufu ngaronao tena harumao pande unu ya ukaya lewa mtsone mwanama Albert Daudu gena bahazi gena maisha gena nyumba mono juzi manyasi enda mwenyu bahe ende hado njia hoda na pare samru hadda banye nyumba kamili ni katsujwa za jirindri ni heli ambao yeye inyumba imenyewa imrange tsohole havuri za mshanani na bo sonti pia hini mkujoba subuhi ya swali hajane kunutu onesokaya innahu la yadhullu man walaita wala ya'izu man adaita aka innahu la yadhullu man adaita
man walaita, innahu la yadhullu man walaita. Ça veut dire heni mndu Mwenyezi Mungu yamtukuza. Mwenyezi Mungu hanika nyumba, hanika gari, hanika maisha. Innahu la yadhullu man walaita. Kabati mndu jo shida yasise mndu kama Mwenyezi Mungu hamtukuza. Mwenyezi Mungu haunika nyumba, haunika maisha, haunika jau, haunika utukufu. Wewe kuna mshinda usise mndu wala. Innahu la yadhullu man walaita. Kuna mshinda wede wasise mndu haumpwesheo kama Mwenyezi Mungu hamtukuza. Wala ya'izu man adaita. Wala wewe kuna mshinda wede watukuze mndu mwanzao. Wewe mwanzo kemru yatsikena, emru yake jau, emru yake mdalilifu, emru yake marensi. Mwenyezi Mungu hatukuza emru wala yabo wewe kuna mshinda ufanye hizo fanya hata dengo tsanganye dunia kamili emru mrede mrutse hendo. Yede maana rakambiwa ka innahu la yadhillu man walaita, kuna mshinda utukuze mru. Ika Mwenyezi Mungu hatukuze mru wala hamnika jau, wewe kuna mshinda ufanye mru wala marongo. Wala ya'izu man adaita, wala wewe kuna mshinda utukuze uonzo mtukuze wewe kama Mwenyezi Mungu kaja mtukuze. Yani kama wala haumbi wange jau, haumbi na maisha fulani kuna shida umheze na maisha mema na jau eka Mwenyezi Mungu kaja mtukuza. Alafunga mwana manga sina rohombi haku. Leo hanza njamo mshinzi ngari wanawe mwanyasi manashe watu Habibna hakapirizo. Mmono kaya zerungoza pera zonsipia ngarobo Mwenyezi Mungu ya msamihi. Shabanu Mwenyezi Mungu yo samihi mru ekale obo ambatifanya zerungombi zenu titahasamaha oha Mwenyezi Mungu mrati zirejeze. Shaleo manama Habibna manashe watu uja hufanya zerungozila hurengo hufungwa uono. Uja una tamrubani hafili hanawe. Wende hukaya magobani yao. Hutabi hawa weche. Eka uko dhulumishi hawa weche. Ujaba sainu manashe watu ngawarumazerezo ngono wanawashe waremana ukode warengoze video zoe tia. Yotsi haki. Haka upasheo tsi njema. Wengo jukaya wala wanawashe wakomori. Wamanao na yakewo wai na yakewo wema. Shango ila dhimumru amanda ulo na paji ya matangazo. Shautangazeze njema. Shautijedo tangaza nongombi. Zandu wa manao. Hakange junkinishi hali wendo warange video wa madaila. Ike wala mrumshe wa wandu. Hau wala mwanamshe wa wandu. Uja urange video ila mwanashe watu Habibna huipiblie. Ngo somoroni. Ngo tembeyo. Wende wa hunde mruhonzi ya niho ya huwe. Yabongo juhabanu jambe bala jao. Ngasivanu watukufu wa komori ngarambao kaina. Heini mru ya himili ya imuwe daula ngone wa wapeu. Au kawana komori ngamabao kangaranzori tamani daula ya haki. Daula ya haki nketsula uhanyanyika daula ya haki. Sha daula ya haki yabo yonde maisha yake mema. Wanruwa nshi hau haki. Wanruwa stehilane. Wanruwa stiriane. Wanruwa kamansi wanadamu. Heini mru zefotiza hatu zoti sawa. Heini mru ya duanzaya kensi ya jangalie. Ujondoka ezahangu nezawe zo difera. Sha zombi hauzo njema. Na zoti pia ngazirejoba nuwajima. Duha Mwenyezi Mungu. Manashe watu Habibna ujamanu wanzo utowe hadithi za mtume. Wehanza wambe unjenugo za kiaya. Wehanza jau. Alafungizo difera. Yakango ujamanu wambe Mwenyezi Mungu haba jau. Mtume haba jau. Sho wakati ulawo wenda wana mri ya parona hivu. Ngorengo usisi iliri wone utangaze. Nango jokana hili mri ya renganrongo umbi. Yazitangaza. Yawe mru huo nge hamando la atofanya za rongo wizo vano narelewanendo upartage inu namna yohanyisa yokanga mpartage ya video ya himruoi ni hanyise za rongo za himruoi zike bazima nami ni partage ni kewasa ya ili wasa ya one yabuka wewe mwanyanyasi mwanashe watu kutwele okayale ohodora nga video za wanawashe wa wanao na wandu wa paro naibu wewe nama balangotse usalamu alama mtukufu asana gozateur bala wengo nama ni nrogo ya betizo karitse na wemru wamba urenge dhamana yokanga ukona page ini mru urango dhamana kena page abugela dimu ya fikiri ela dimu ya fikiri shwajuka utowari one haukaya heni rongori ona obanu
zilanga tsongono ka ani wofanonizo akango partage zirongo zila kambona ukapa kartina shababi kartina mhu yemaitinge tsungo henda yode manna une sabala ukapa no arumazinu zijirio yokana wala parsuhafu wala jao hiyo Mwenyezi Mungu harune sarma Qur'ani na surati Kafu amba wajaat sakaratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid yo hedi say mauti ya ujilia bengwa davanu yo anigejo ujilia bengwa kujalahwa kunado amba njalahwa balanja kamadi balanja kali maarufu shagajo ujilia karifanywa na hizo pia c'est vrai shamanu hodweshe lezizana mirongo za madai ukanarizie watukufu hodorenga mirongozi ya wandu hodorenga video za wandu za ukaya zila ndehambi karutwamba wala mwanamshohaho ujojibi walewe mwanamshohaho nde nguma no hodahoni hahe wawanda bala hata wasihonze mrumba jina range telefoni yedeme bala yadwa bana mremane na mwane ye filme video ilata ye tsabaze ani wanrodo ni mwanamshoho kaka wana hadi hata tuloze nguo si wono harume video yakufanywa basi waka wanaume hao bali bwadwambo kaya zidi mreme na mumbule wa wanadamu zisilamu wambao ka mwanzo NC kenjema vanu NC NC sideshe pande shatsi vanu heni mru ya bali wonge vamana harumenti ya tsange ile NC kenjema vanu NC keheziwa na wala waruma obahi shabanu NC yoheziwa ne mara ya NC pia ikale osumara ya wakomori ngaru na ukaya uzunogoza kichafuzimu au nogoza uparana na ibu zinu ngarima nao nizo risike wandu ani pasko vanu aulemengu pia ngwadunga o ngwanji yao mrungu njiwanga laze za Senegali mrungu njiwanga laze za Komori mrungu njiwanga laze za tijina hubi haini mrungu njiyo basi nezo wandu wajodo wajeni wajodo njia abahinu mkomori ngulolo mwarabu mkomori ngulolo Senegali mkomori ngulolo Mbushi mkomori ngulolo Dar es Salaam mkomori ani ikado ndani wangalie ye Komori ri melange kaida muaba isai sambali haruma zensizo nsipia ye Komori ngarilo lao Dar es Salaam ye Komori ngarilo lao Maroko ye Komori pia wandu wanangwa unawe kihatu wanadamu rambao kana mrusu mutene bahanu hamba mimi Islamu 100% ngafikuru kana zensi zirwa jina wajuko njangwa onao kaya yensi ya hatu mwanamshe kodo himi hado mara hata wetula na zengu hata ze waziziro he weka wandu bala were makoti wabebala simesila mwasampursa deja ye mzungu hini sawa joka baba hanu huonu wanduwa iwana kuhimi bala ngozi hono hata waka mzima bala hafu au mzima bala hodhuri haujoda pirizo wende mzungu rabeti ye kafiri haka mwongoni mweze rungoza mzungu chaye usana za haki za kibinadamu ya zivirlie li wanadamu ambanyi Islamu riswaliyo juma riswaliyo jao rirambu Mwenyezi Mungu na rinike jao ibanu ngafikuru kaba Mwenyezi Mungu chajoro rinike jao banu lewe bana rambao kaya mtume wae Mwenyezi Mungu ani hadata Mwenyezi Mungu ka yafanye nzia wa umma wa hutuba kwa hazinyama zinzika ze umma zavira heze tobiambi zakaya wakausiwa zinyama vanzenki mazinurizo nao ze imagorili ala ye asuli ya hazo zilazi asuli ya mwanadamu zila asuli za kimwanadamu besekata nga mwangaliao remi hono zenungo zonti pia zila asuli za kimwanadamu cha mtume hata Mwenyezi Mungu ya ukaya sisi wanadamu ani wa umma wa hahe yatibuka kabisa zinyama balo msizoni wa hii dunia uhisa ngabo jonde ama masakara wana mena wanashe wa mvinyo na hizo wa hojuhabo wa juhezi nyama shangara hisio watukufa Komoro kana ngabo mwendo parijamba simba parfait babanu ngabo wanduko wotu ebanu ingo tsumba jauna ban kabati mdu ambwege parfait shaka mem kabati mdu jodaro nziani ribale kopala vinyo rudo zungula nziani izo rabo kabati jodaro ne nziani mra yale mbele mdu mzade kapati mru jano ne nije Facebook banu ni mendo jizini sakilaba hani hamamru tsaila ngono kabo hamema na masono kusato rio ujufanya na betis banu kufanya direct jezambali chaji kamdo mwene ja TikTok ye fanya batani changu jo kangu fanya intervention yae mebani fanya nano go yokatsa se wanu genje amaze zendiza
shaka mnotsoro nari javano rudufanya rongo za kimbwalambwa na hizo ngazifanywa na kiasi ya hatu zetwabia hizo ngazifanywa na kiasi ya hatu ngamzionao yabo na mbimise makao mirongozi hamandi yo kanga riono mabani hatu waifanya na hizo sisi rifanyao ike yabo ke jabidi baturi zambe ukanatsi jao akamano zero eni mruto ulemevu harumanongo kongara nzori rongo zaneri tawe harumajali uto ulemevu kai kamratsi akangwanzo ziro rende hayangalia basimro lange hamende mruola akamano eshengali wao de roho yode maana ikao nyuishi ya kabafu mrubala niwa amba wakati mwibirana divanu kabafu mrubala renge majiala rimholea basi nyuishi ya ayatuha nafsul mutmainna irji ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati bani asli ila de roho de bali wao ukayewe roho njema irji ila rabbiki radiyatan mardiya rejeuha Mwenyezi Mungu ba Mwenyezi Mungu ngeradhi nawe fadkhuli fi ibadi wede wangariye wangu wafanya ibada njema hiyo binguni hiyo wadkhuli jannati ujurdi tena wade wanjie mbeboni yasuli inde roho de bali wao ihea binguni she mwanadamu gambisha okane mwanadamu kana uhea namna inu badu cha kiyama garojo hea wandu jina henry duka maudu kamno kairewe karna ubaithiwa rijuhezirewe karna ubaithiwa mraju henefeli yakangenisho shapia garjoka sawa kabati mrujoka nefeli kabati mrujoka namna yakaya inu yabo asuli de roho ya mwanadamu libalo edehula pourquoi lona rohombi ya ukangara tsumadari yenshi haruma rohombi halafu video amadaziru kazu kartu hanza rudo zambe namna nuribadili parce que zero hozinu izo zapeo enisamana mkomori dabuwa telefoni yao na ukana leo mradzu budahani mwa wandu haranganya hamenye mundu isukana ndio maana mtume akorambio kaya iyakum wal hasad nardo tawa rungweza ukusudi mwanyanyamru hauke kango husudi mwanyanyoho urengero hombi la husudi ka yalo jau nso jau yakulu alhasanat gatsugo lazinje mazahaho zirenda ho duniani wamba huswali wamba hufenjao na balaharu meroho yaho kutwanza one mwanama hasadi haji yake jau kutwanza uone jau kutwanza uone wo yake jau yabo zila njema wamba swali ngofenjao izo ngatsongoliwa kama taakulu narul hatab amade heli wa mro ko lazinkuni yako kama nadamu ngono kana insimirongo za kaladimu kabanu kasima bakia benji ngabokongwa jibi wao rudorongo za nene reshelezizana ngaboko ngono katsidene mnayo bismillah eni mruge na lifumvela ha ujendende yao yobzisiwa hau ya enshinilo okanga sivanu ngamonao garidiwa za haraka nande salkuna mwanyasi vanure enshisi na erende bioma nota ridungana haso ntipia renderi mwono mwanyasi wala bayatilu harumele kartolila ya balwa wase komoride aziwa kukandaka humbona tena ritoshenda ratana baukaya si wanadamu karajatola zenyongo yabona omwena ritsonda kibinadamu ritishekeze mwendo wazinyama akabanu mungu ni mwandu wa wanaunusila munu wele wakakwanupa rujowa waje wafanye duskuru hata mwanadamu yaelewo kaya usilamu zinu ndabo wawele wende mdayo yabe tartibu strategy wafanya wende watawe maisha wafanya mashekezo wakabanu yasula mwanadamu yanzo shekeza watamu na msodama ngalaruma shesi wa shatu chamaore ngafikiru kana wowo malana madahula watso ekoli tekniki nabo yenvinyo rahisi ndugu jojo na vinyo hata ili yanzao watso jau maore izonga mwanao ila tartibu yokanarua isharmo batwalifu karma umvinyo na bange ridiwaze ukanari hojeshelea kabano denome natandi alafu sisi ronde bahati heni mru ya jonda kange komoria adungwe malezi mbaba ina mzae nguono jau ngwisho darsa ngwisho jau hajun hapukana nazo ngozila nashukuru Mwenyezi Mungu bagaro wanao kabano wenji warenda Mwenyezi Mungu nayi wenji wakufuru Mwenyezi Mungu wenji wapartajo zero zinu wenji warenge Facebook ino wafanya menunu ya mzaha na wadoza kan zinde zala mazinde ze print za mwanadamu zinde zala mazahaho uzohonzio kapati wakati mrajuja jambo ndongo yani kiwa ndongo yani kwa swifa itoseda zila rumona nizo ende maana kapana wanadamu wando mazahidi wa mwanadamu hata kwa wanadamu ngoradhire mwanadamu wala
umnyeshiwa he duniani ukasababisha mwanadamu la njambekoni asababu kanadamu waonao kazi tabia za mwanadamu hoi zika njema zikaurifai kajaka uritabisha akautoa Mwenyezi Mungu umwe heni namna tipia sharika sina iho salama basi ule ushuhuda wa wanadamu gukusababisha mwanadamu la njambekoni iyo de maana na unisema nukamtume wa ai harone sokana iyakum wal hasad na ridota wa nukuzodo husudi mwanadamu so ni kama mwanadamu ya jondu bagare mtabihe mwanadamu ya somo nto tabia mwanadamu inge jao ukanga swalio henu siku heni mrungu ambukaya innahu la yadhillu man walaita gari zambao wasi kakabati mru joshida tukuze mru yasiyasise mru Mwenyezi Mungu yamtukuza kabati fanya hata wala yaizu man adaita kuna ushinda utukuze mru Mwenyezi Mungu yatumtukuza kuna ushinda urenge mru umrende hindu eka Mwenyezi Mungu kajamrenda hindu yabo ngarlo vuza bure ngaremana bure ngarienga nao bure ngarivurizono waba bure eni ndongozo nsipia mrenele ukaya Mwenyezi Mungu yende atsobe hamdu duniani ende amnikeshe oshahai ende amnuko tukufuai ende amnuko muri wahai aita sajuka hundrenga yabo yobure ekale ngaranzori jerkena rohombi ridona repartage ndogozo pamrosheo repartage ngombi na hizo ngatsungu hangaje wewe si uona mrujo kana manzano he unwa radunga na wende mbio hata mruhafu emo mri hafa mronda dende manzano hayola mronda waeche abo ibaki wahenda wahafa gwedu uzisiwa yala maisha hao na zila wakahamba nizo yode manaka ba yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid eni qawlu mriyala barakibu wanzio au antidi wanzio yabo sisi kasondukao wakati mlonu hunu kwa wanadamu wa alhamdulillah ko mori abaka diplomu ngizo wandu birishono wenji bitijeria sharma wakati wa ujinga ridorenga video za ujinga za wandu wenda wahima utsulano zenguo mwana mshende ya hima wana wende na mrubarazani hahe ikeyo problemu ya hao ikanuko za kimrume ikanuko za kidene ikanja uzuza hao alafoja retibilie ye dunia pia wadona kama nuko moriwo jao wandu ambao umesilamu tola mwana mshende atatola wazi ya hido roha mwana mshende eme wala wadufu fulana na wandu govala ye wala wandu ambao umesilamu na rele ukanga tafadau ye si hatu wasi karna welewa ukawa mwendo unu maudu nyima ba alimamazalia rohe kakartsuwa na nezero zinu yekari maudu kabujuko jambo yabo hari yato shida jea wanduwa yeshindro watikeze no gutobia mizinu yatowe ruhombi yatoje yokanda paroshinda okagazi haloda arangazi halili yao watukufu wakomori na ridoa na nezero zinu wanashe watu wajundu ngona telefoni banu wafanya uzenu ngombi zinu ridoesha diziza yenye leo mbija habib na ukabanu wewe ujabo uzini ufenja waraka yabo leo ujabjonde hana ndongo tsazila huja hube hopirizo ila dumurengela iti welewe kamyezi mgo hanza shawuti lulu jore jeitse na udonde hana tsabuho ani kutsone so vama no kabanga na page yoka emruti ya hindi mruti ya rasomesa wandu mruti ya haonesa wandu zijirio wandu wajo zijirio mruhati ya ndongo kao gajoka na maana usonu mwanadamu shahu cha uringa page ya kamili udoti anashe ware manuko de yode mana boka kabati miji nsuelewa yokana leo miji ngiyo yabo rokansi hadana mila garwana utobi amadi zonga zifanyisha onunga mjoko wazifanya doana hanyu wao kamtsuwa rongoza kamtsuwa bohaza rongoizo kamtsuwa shtaki sheke walo faransa doaona utobi amadi zozifanyao hiho wahimeba no adorongo ambe nsinje mana banganyi yabo mesilamu kamili kam eni mrugo prepare yabo yake na stock ya fuge tsumu inu ya hiri tsumu batina na rohombi tsumu na upeu yonge ngaba no ndini yabo ngam preparo tsumu na ngabo na zijiro yabo ngam nyashinyo no ndwa ngam lalo nyino ndwa warango tobi amadizo adoti ya harmaye ye Facebook wene sokana banu ngamwanao wanamshe mkomorea hawana hata shidwa wanatiti waloshioni ikawa wazata kwa tsivala wende wahimengwa shindano lekoli subutindroge telefoni mpartage wanatiti wala wawane hata mzimala zwa halafu mzima febala mjema mbe anuko afao imrugu juko elewaje
na nyinga nyabo kama zimili yao wala ekabala panu mtu jore mnendo jau halala mtsi hafu ekabala juzi video ila habib na we partage we tiarma story imna mana mshe wala havurizwa bala hafu wala dum sidi habala remeshe tswar mabwe bala hafu gojo jombe balaje ila cinema bala ila rikau ngaritse hao yabo sonti pia rejoha mio kawe mru wa peu weti mru wa hino yode bana kata shimanga we mruya hima ono ro wana ho kutu tawa hakuno shido wazie mruka himi chamtsedime himi mduare makurwa mduare mahoti wanatoto wanawasha namna ila wakatorzana kenza wabe hawede shioni wawaza watsobala yokarima udu wawazangwa jokara dimru jawabu habibna urenge video mada ila utie wadone mwana haya yala zobonsi ni ni mabani haya watimizi wararu wa mfufu wao ike ekabala ngabo sharia shako ile watu kabana wanga upirizo shabu ngono hama kabatsi za viranai de namna ile bange mimi sinofanya jondo jina wajipano wajewa ude wa lapiza kwa mimi mitsiju kansibano ndode ya mru zuti video zangu shamu jarti na sui kama ndokawe mwana sha watu gabala de marunda sui utundwani ajali utijonja huru problemu bakani le mana ondwenji walo banu warema ukaya heni mru tsofanya matangazo lazima ndeze danger panun supeu kale orjarabu kaneni mru tsofanya journalisti mru nzodo tangaza ndongo na zisome rangu unsupeu unsirohobi cha dailo kanale mru yatusoma gari yaona bahari mru fulana bala katika tinguzunguliyo kuja kutina permi kujabira matokoli kotondo ndwarenge garubalie yo sawa no kale le urenge telefoni mwanzo ke journalisti parce que yani omwiso daunu da mukale wo mramadawe kujajona mbulo ortese hau ubedi la nshangama hau artsomba wale kawo waifu zenongo ubedi la nshangama ndiarenge video za watoto amanda wala wanashi wa wana au ubedi la nshangama ya ipartage kwa joziona wakamutojisisa na wenji gashe na wao waloyo kujajo waona warange video za wanao wadora wetia aruma page namna ino ruwe wananashi wa wanao lekoli wege yende vana kanzani vile wanashi watu ukaya sahasama koliho mdu mkongo vango tangazo ndongo utaweruko hamada ziru zoduja werenga video za wanao wanawashe na ndongo wa mafiti leo wanuaka wana bo maudu ngabo jofanya porno maudu ngabo jofenja utsudondra na ndongo amadi zo jawezi taban bauka pirizo juzi uono wanduashe meza umadweni wakulawa ifamia ho endembiyo hata wakahuto awile utsijorudu jitasarani beimarabu habo kaya mankala la adri fakad afta yabantujua yabo hafanya solution njema waman afta bila ilmin nejwa mangumbo zirongo zinu watinokange na elimu ya hazo fakad khalaka wa akhlaq ngamizo wasaya wodizo nakanzano hambie akana video tsaila ya wanawashe wende wakaumana watoto bengo hata ngabo wazazi tsala ndo wakoremana gorengo video wamadeletie kila dhimu ambekutujue hazi utawe ukauja urenge hazi ya utangazaji udoti arongo madizo ngojangamizo zendeza kajala haho urudwangamizo wasai wasome senai ala kula hadi yoti njema yende namna mimi naone manieri njenu hurongoze manashe watu lobanu kuandu pia wa udungao habibna leujao ubakineze rongo zaho yokana leo ndivyo kujuu filme kango namba sui ngona suje shida uje utsage umtsangu wa haru manzerezo zinu uonese ameparege fanywa ujo hada hula filme wonesa wandu zijiriwe bakarme namna hiyo wangalwanya nyuho heli wafanywa hazi usome bali kujua na ortese wende warenge video ya wanawaona wao wadotia hundo utangazaji wa kweli wala salam ondo pade na kanzani vire bako shido ubanyulo Mwenyezi Mungu nelewe kama wabenze au kakuja nelewa udono shanga mjukana ze video zinu gizono mwiso buyo jala kwa mrubanu yala pize mrubanu yambe baharumba yambari yeshi ya malaka na mbabi udono ekangu endelee udo partage bismillahirrahmanirrahim sha ewe salam watukufu daratimizi karona wazen tuzinu wandu wenji ngwatsungoda
we ulaya we vurizwa mahala bengwa rabukana imaitiwe kedola shala kule hali si wanadamu si wandu kana upezwa macho rione ili lizeze ngozenu hambabi wakanga mji wao mfo wa rafa wabaha kabolo kamru hafuhe kudura Mwenyezi Mungu kabozila problemu za mru na mru serikali hatu na mwele ukaya vano security timoroni bahi wakamanu kale urjarishi ukana leo wandu wasihi mjivurize leo wandu wasihi jaunga mjoka haina rukuzo nsipia bazi sabalaru mwe miji leo alhamdulillah ngamonoko emiji waelewa waonao zeroho zila wao waonao wizi ulio wafanya taratibu wabaze polisi municipali ya bumisi kafikiru kana serikali ngamjufanya nzia mwatineshi uno emiji hiyo heni wandu wa polisi municipali mwere mbagari ya utoshinda we parsa mdu bala wambale wa semoroni hau utoshinda warabiwa wadunge mri ya hibembuzi hau utoshinda wafanye mbanzia chale ngarijo kabano itana mjini waduka shama la shadwamba shababilu watwani basi ni setora mwire mwao palere mwa muhajana na muhajuzi lenisa wa hauseni watoba eshababilu watwani leo ndaborandi sao watoke namna hiyo hata ishamaisho hujua karjasiwoni ibonge kala umara nzuri ke namna hiyo yokana rijerkansi abo ndo magari wana na security na bane miji ngofanyo jitihadi hao wabaze polisi municipali kartuoneshi unosha serikali chagaro na ukakweli madhamana ngamju hao mwende esawabu wao yake tutosha akanyini mjoshida muhimu msediondu wala hizo ya lazima afanye ndanyi akahini sabajoka polisi municipali arme mabavu zikansiro abanga mjovumwa shika leo kapati polisi municipal arme miji yabwe mtu jamoro na hule mvinyo ye bwandaze yedo mjini hao ya hanwe ya njendani mwa mndu hapa pumbusha hicho yabwe ikola dhimuke madhamana hatu mhisi mbabi ondoka na baraka bakaba kama na mbanu ngoi juparuka kama na mendeleo patina security mmono wakatali swali imana shida fanya zimudiria wandu wakana bundo wandu wakana shahula paskwe waka security ikale uko ishape mwe komando mwasi cha uko parisi wane ne polisi ya miji wetufanya mnarugo bala kwa tungorengwa bala direct waka security wakaidisa watu security mendeleo kayende ukapati security wende wala tindi ngajupulwa ukapati security na wezo tipia ngela demo matineshi uno le masede enimba mahalu bala munde batartibu bomdone ze moto zilo polisi ula za jaya hatako kanga mfete osuo na pare balwa nuke efeti nationali saskari ziono mtsorenga mbili mzibehe ya mahame mrenge mbili mzibehe bajini mrenge mbili mzibehe ye mitsami huli mrenge mbili mbehe mbonku ani mrenge mbili mbehe ani wandu wale matemvu hau masede na magari ze bijerisha milioni vanwe bije ya he maretrete olibwa 200 millions 300 millions ibane mapesa ya yonsi pia ima pesa yonsi pia wandu wangu walibwao shakapati mendeleo mikatsona tamarongo garisha bije 3 miliari hiyo karatu wakomori kwa tsuwa nema pesa hao lazima wakomori wa nema pesa hao mwasaidie wana magari wa umatemvu harma security zino mijini wakebabijo wasaidia yabole wo yenu jukwendede habwe mnaduka shakujuka tranquili kujuka nezemvu okakartsara mwanamno kana jarabe kana ndo mwenje izuri zamba bano hata kartujo solution yezi muja laba bo solution iramba bano ndo ende maji izonga kwa juwa ukashipande shansi wanu eni bano rojo utsimba bala kabujuka maji kartujo solution gionda hubi yezi ngucho jorauni cha umtoloro ho unukaungo daima ulende ula sili hamru ula problemu malene mtsonda manzia za security zinu zilo mijini mwasele mbagari mtsorenga bamwe anamo tombe mtsame ulimbe wajoshinda wadunge mru chenu polisi municipal lo mahala to biskileto sonilo yabo ye mwitsikana kanuria okaungo banu walala yabo ngamjujonda hulanda mbioni hibe nikeola akauwezi wango balo magari yabo polisi municipal chona gari wadungo mwizulo na garija kowezi waje warekeze bateri waje umijini wahiba wogo balo magari tishemze wala juzi yambo akana hazubi wamwe nyumba hai wowa kwa ka group yabo ngabo yarenga ngabo yamnika ngabo yatrogarini yabo ngajikosheda mzikareje na hizo pia wongo na magari na mkeradhi wadoka na baraka muhetsa alama njema wake magari msaidize polisi municipali omwerto ubunguza babi
ze hukuma za hani mru yenda afanya nai ze hukuma zikenziro le umrende ya singara mru ya mrahito umrende ya zuba mahala ya hiba chize hukuma na zikenziro ribunguze renso ukasuone sujulana renso kana leo mwana wengu tuja jaru hito bano hawende yavunze mru ya mrekeze ya mali zahe mjomba haju heja ya unretartibu ya mbeba suto julana wanunu aminiyo kana zedhamana gazire ngwa pasku wandu wa hito kartuwa unonziani alhamdulillah sheizo wandu wa johanza wandu mana wanu wenza warumie wandu wanu heni ya uamri hafa ya ulwaba hebezo ndrabo zinga juzia shanga mwisha ujuzi manu mwana nyose ya kamba hadisi manu yoka besabana samfili weli wakavurana volo volo shahasigiru kangure kwa shonodiamu uwe hata wala kanzamu uwe kajawahi shaula kanzamzia mta shonodiamu wafu isu nafasi ya manda huo shabanu ho hufa yo heni sawa maiti ajili ya mru yo mkabasi ni kabasi bobira yode mana tamnyezi mwana mbakana wajaat sakaratul mauti bil haqqi dhalika ma kunta minhu tahid shayo bali ikayijili ya mru yo kabasi mbengwa kunado ambaka kumjalahwa yode haki shaba no muhimu ndo kan baraka na done sasa jitihadi leo kema namkomweresha samiliari ya rumisha mala fulani yatojoka omwenga bwana magari wabe haula ngabo mnajao yafangula jao ngabo mnajao shezu zoti pia izo ngazifanywa uzisaide daula halafu zikansi yabo za polisi municipal izo katina tamsada ya serikali wa rozonao ranzijana hata leo na bonga mono kazela merizo zibulwa warwa juu hafijo hata ngabo amana hata ngabo chorongozana tabaha yabo ngejoka timana na mru bure sikaanze mru hangu yake jau bure wenge ngari parao serikali yokana mteshi uno hamwa ya security maksus les police municipal za zulama mabavu wana magari moto ziwasaidie mkebazima nao zi information mwenese wavayero izo na ndugo simple yonga mtsugona grupu ya wandu wanataza polisi municipal zulo mijiniho mwisha ukawa beshongo wala ndwa ili watukoka unuwa na makoshi wanatiriko na kasketwa sede polisi municipal yo hao wahulu mnajao wanika mridi mji amwe malahu mwenese ya kama na wandu wadugo enshibure panukize hazizinu wandu wafanya hunu pia zinu ladimeni mru alibe leweni daholilo yabo wele ukaya lazima pake mri obsekurize ne unga lazima alibwa lazima pake urahafu bonze ueshio shaba lazima wandu walajuko beya walibwa yabo heni namna mjoshinda mweleza wakaba bana maji beseni mungu jole ukaya gyo wajibu ndoto wa majarama ili ndoliva yatsongeza watu mjamu ndahoni hangu ndoliva yatsongeza balu rahafu wa mji wa hangu izuru anaruko tartibu joshira mkensi mrongozane mregwana watu ufanya hazi watsambalai mwajunduko leo atahamsi avurata katsonda ndazubu ndani mawandu uwo mjo mrekupere hananduko amanda wao ke ntsodo be abantu ntsoke ya security banu ntsodo finja ubanu babeseye umwezi wa ifango jonda zuisitu yabo msamu mvuru haruma nziazo kenedi avunze nyumba au yaone mndu haro hogarini yarenge portofei au yaone mndu kodo shindone ole mbafi ya msindi harenge ziralishiwe ya zibalia yani yonde namna wabunguza wakabanu monti zero hombi no wizi na pia zonga zijao heze tabu afikuru kema da yonga mjoparo ija shaleo juma so kwanza umeni berlie babi ni tsange babi za fikra zangu au maswala madayo shaka muhimu haku de mwana ma habe mwanashi wangu habibna yokatawa udo tangaza mirongozi ya batani kaunge jombe nyayensi yutie ajalini iditsena kakerisomesa idori taharara enamnensi atwili watu kufa kumori eni namna mwana na rongo wa kati rongo naye ngamtsauni sama mwana shwangu habibu na kango no kati rongo naye au kijala dimu habena mnaye mtsau sama karjona na wakati wa saya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh salam